Bishop Sheldon ebyabigambirizo bali anyuma abazi wa mukoro gukushorore kanisa y'amabare mu burisa bwa mirongo Yesu St James amabare Church of Uganda. Abazire ntwatiro muranga bagire kibakora hatariho ikizimbe mwana kirebe ki government etire konka ubwegerezeho kandi kisima konka nabo bije bagire kibataho abo kwa washomisha umwana wawe ka Daniel umwari hato umwana umwe ya leta miliyoni zinga hijo turya umukanisa ndisho nayo yombekiro hiyo mwana. Bishop Mwesu asimira abakristayo abahireyo sente zabo okombeke kaniseji eyagizire ngo neza koro mu muhango ko kuburengiri ya Ruhanga kuburengiri no kutambira abantu no kubakiza kandi no mwana we nawe yija yagira umutumo turebe kigambo kikuru emfumu abiri nibiro gwa mukaga manyizo mwana umuhanda gwashimire gutora kwarba yakuze ratarugurugamo kwitwa St James Church of Uganda abari sima Ruhanga abo bakositayo abapatanite bombeke kanisa nungi ekitarhange kikisa kandi abwe kanisa yite y'amabare kushanga bombeke kanisa nkeji abantu bakekwata niyo umuntu akakwata sente ze banyuma yuko Ruhanga kubiyamu akagira yakusya ukizuka haze ico ngikomba abantu bake munongo. Ekanisa y'amabare ekatanko mwaka gwa 2016 konko mwaka gwa 2018 abakristayo bakagishenya bayombekaho ensya emaziro sente ziri kurenga miliyoni 200. Church etumazireho around miliyoni 2 approximately and esente enyingi zirugire omube kanisa. Bishop ashabira abakristayo kugumana bazo mu marwariro kwecebeza. Gashaka Abdul Karim Sengendo.